Christi Mingli Legishe is Revicoleva now Saigora. Achi Sunday, Corpus Christi Sunday. Jishu Christi, Katera Asa in Ashiwi Sunday na. Corpus Christi Sunday intimly keep an Masakala Jilaga. Rawi Legacy, Raw Lukamshan itumili, Majinga Kaji Panim Saga. Jana Achi reading Spin Lala, itumli. Rawi Legacy, Raw Lukamshan, Rawing Sokami, Rawi Tankami, itumli Lejinga, Jan itum, Ralimam Laila, Ali Paning Ditsa, Kaji itumli, Achi reading Spin na, itumli Tamidale. Achi Bakre, Deuteronomy chapter 8 verses 2 to 3 kala 14 to 16 le Moses na Israel nobingly saklak aina rana mi ga hai rana tamji the ga hai saigora kathada Israel nobingly malang so khawai kathada Israel nobingly chang yang khawai kathada Israel nobingly kathaya damli kasingram wena mana rodamida kala chililangda athumda Rikishan Taran, Lamahangeli, Terumi Mangda. Rana Israel Nobingly, away legacy, away Kang Soji Taylor J. Moses, Israel Nobingly, Mamalila, Paninted Loda, etum. We first reading the Aji etum the Shaya. But I make up Kuchi. To Yar Kanina, Kikla Jilaga, Mamalila, Paninted Lo. Rana Samika High, running Somika High, Israel Nobing, Mamalila, Paninted Loda. Moses, Saklakainaji. Israel not being the hunger. Legacy operation of Saigora. Ajiwi. First reading with John Paul, message na key lajilaga. Brawi legacy, Brawi locomotion itum paning titsa. Itum mirinli ringapa ringashi. Kakanang kajot, sikafu, kashang, kacham, kathai, Adam katongali. Run it on the Tanmia, run it on the Somieta, she sang laga. Awi pang, sing did laga, Ali, Nasolaga Ali, Ninch Tesa, Kaje. Ajawi first reading it on the Tamia. Ajawi gospel reading he, John chapter 6, verses 51 to 58, Wianaka Quina. John chapter 6, verses 51, Le Jishu Chriserna, Hitada Hanga. E Gazingram Wiana Kata Karinga, Kashikazana. Kachigatana, he zaka, Katang Mavaila ringra. Ina Jishui doing shitna. Jishui Bao Shalaga, Judi Kaika Pimba, Jishuli Mamayamada, question Kala, Kaikaba, Jishuli Pichar Sabogawa, Gatada we Asa, Gatada we Ashi, Itumna Shai, Mangraklada Atumna, Pichar Sabogawa. Janet Jishunay Tadangan Guy. Kajang kat aina ina na tumlika hangna. Miwi now mirwi asa, mashayaka, kala awi ashima mangaka, na tumwili karinga ho malaymara. Awi asa kashay kala awi ashikamang, jina, katang makawai karing sampangra. Kala, kanawa ziming sholi, ring shop ng sakura, na jishuna nga hangay. Legacy of Rishina Saigora, legacy Catholic now. Jishu Chriserna, John chapter 6, 51, 52, 53, Iwi Asa, Kala Iwi Ashi, the Hang Chongaji, Itum Pabdai. Ajawi second reading the St. Paul na. Brohowi, Pak Shizat, Sokami Dengoti, Chriserwi, Ashili Kangarumna. Kala, Kamui Ser Kaida, Kashai Taran, Chriserwi, Pasali Kangarumna da Hangmi. Itum Catholic version Saigorava. Brohowi, Pagizat, Sokami Dengot Kala, Awi, Pusa, Awi, Anakami Kamui Serkaida Kashai, Chrisui Pusahi, Kiklaji Kajitum Nataya. Itumna, Awi Pusa, Awi Ashihi, Eucharistly referring Salanajitum Paptakwi. Israel now being Mingashimika High, Ginungli, Muzangavai, Shungfulam Hangli Kazataran. Atum Tai Hauda, Raleigh. Gauda Raleigh Sayaka Sadharan, Rana Lumishan Mida, Atumli Mana Mida, Atumli Atumwi, Kathai, Ji, Panasaka. Manachina, Atumwi, Nishimika Hai, Genumli,
ungzang kapai pangshap sangmiya manachina athamli ring saka kha manachina athamli magatanga kharing chi mukhirami ramana kachangkhat manai raki chi jishuya saina shi akula gathana itum pasana ring kapai Israel loving ring of mana the garg sathada itumwi manglawi shongli Jisu Christi asai na shi itum ring of the gar sai Jisu Christi na hitada ngashidniya kachiga thana yui asa shaya kha kachiga thana yui ashimanga kha katang mawaila ring rada John 6:51 and ngashidmiya kalachi langda alikna was mi sholi ring shop na sagrada ana mishidmiya legacy operation of psychora ajitumna Christi kathara hasai na shiwi pani kamyona damli itum kajizana matukingsa ishi church vivangba ishi Catholic ratio vivangba set makeup kaji lani khigala itum school kujunga ledle itum church kamathag junga ledle itum boarding ko junga ledle itum college ko junga ledle itum Catholic church bang college bing kala school bing church building bing ina sakmeka ko chilanla itum metukings Michael Muller ko father na ida ka biai kathara fu ka biai itum Catholic na bing bang sak makeup kachi hag makeup kachi landa na anahanga kyubang kathara fu ka ina itum Catholic na bing bang sak makeup pau kala hag makeup kachi landa kachi ana ana kyubang kala jilaga kathara fu ka li Jisu Christi masha zangda itum ning masomiya ta anahanga because of the real presence of Christ. The Eucharist is our greatest treasure. Jena, Jisu Kazanga, Tara Fukpia in Itumli, Ki take Queen a Sakalajilaga. Jisu Kazanga, Kajankat, Jisu Kazanga, Eucharist, Itumli, Ki take Queen a Sakalajilaga. Jisui, Makapad, Legacy. Jisui Magatanga, Legacy. Itumli, Lejingaji. Kathara Eucharist na itumli jitaimiya rana itumli lishina haida awi lau kuluma itumi bang johorami kala alishit kasangbing atang kui samangrada John 3:16 itumli ngashitmiya Jisu Christi li crossingli banga dinglaga ashishok laga rana itumli lishiaida itum bang jikatmi rana itumli legacy hi jimangmaning Aruyana tangda rana itumli leshi jingdale itumna kathara fukpaya kasa adamli itumi bang Jisu Christi timi jinga bang tinglaga itumi bang ashishok nilaga itum bang timi jinga jena Jisu kazanga kathara Eucharist na itumli ki tekuinga sakla jilaga awe legacy awe makatang kanga so itumli tekuinga saka Kakaniya sada Jisu kazanga kathara Eucharist na itumli ki tekuinga sakla jilaga kathara Eucharist na itumi bang itumi manglawe bang kazanga sawa kala chili langda itumli makatanga karingli thanba kawai itumi bang kathara fukpya hi itumi katang makawai thanba kawai urunga sawa itumina itumi pusana kashakasa darkar kasad hada itumi manglala kashakasa darkar sai itumi mangla kashakasa na kikla jiraga Jisu Christi wi asa aina ashina kachiga thana yui asa shayaka kachiga thana yui ashimangka ahi katang makawai sambangra kachi Jisuna itum ninga shidmiya legacy operation of psychora ajitum kathara Jisu Christi wi asa kathara Jisu Christi wi ashiwi panit kamyon tarang itum
rally ningshida rally itumli leishi kami wang itumli maso kami wang rally ulung beda rally ningshisa kala chili langda itumna ache Corpus Christi kathara asaina shiwi panit kamyon atamli itum keja han roksa itum wang nui wang yewang kina ki sak mai ka buji lan leikla nui yewang hak mai ka buji lan ji ki kla buji itum mujuk roksa mi kai ko yewang wa paisa kai ko yewang wa him kama thaga sa kai ko yewang wa kari kama thaga le kai ko yewang wa ngalei ka haga kale kai ko yewang wa naung rabing na wi iwi hak makeup kuji sak makeup kuji lanji khikla aje dum hanyang sa tishu Christer itum wi sak makeup kuji lan priorities di mazangla itum hanyang sa lagi shi operation of psychora tishu Christer wi kathara asaina ashi wi panit na itum li hi panung sakla jilaga awi magatanga legacy awi magatanga soka miji itumli ejinga ka itumli paning masaka itumna Jesus Christ le first priority mami salla itumna Jesus Christ really mathada 100% phalagaina mokthi salla Jesus Christ ba itumli le jinga ji itumli ladu shidaji rawitwina remain sadly itum aju rawitwi anada itum rawi asaina shi masamang salla rawi sokami rawi miru kami ji itum dongali pasung jingrona kala chili langda itum gadonga rawi sokami samangda ali ingshi kathai mi akang sarna ji na somdi ina request sangaidle itum gadonga na jingre na ngana bang ni shinaira